bazalwane ngubani ophethe ngemva insimu yenkosi bafundisi ngubani ophethe ngemva insimu yenkosi ithi ngubani ophethe ngemva bazalwane nguba yabuza ophethe ngemva insimu yenkosi ithi nguba ophethe ngemva phakathi kwenu insimu yenkosi ithi nguba ophethe ngemva lapha bafundisi ngubani ophethe ngemva insimu yenkosi ithi ngubani ithi ngubani ithi ngubani yenkosi ithi ngubani ithi ngubani yabuza insimu yenkosi kani ngubani phakathi kwenu kanti ngubani Mukelo wami kwaphindze kwaba ngilo lisonto saphinde sahlangana kulohlelo lasisho khona lo kungiko ngokuphi eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho ngithathe lethuba kovusela onke eMaswati lahleta lethamele lihlelo lo kungiko ngokuphi bavusele kahoho kamanzini eshiselweni naselibonjeni ngakhohlwa kuvusela nana nawe sami sibongo ngwakancongwana siyambonga simakathele ngijova ngaleli thuba lasiniketa lona namuhla Nkosi yami ngaphandle kokuchitha isikhathi namhla sina dokotela mfundisi asungithe nisuka phi nini netani sonke sonke babani kungaphuma ngaphandle hayi khona kulona leli laseswadini hayi khona nengiphumbele phela ngeke nje uphumele ngaphandle la impela ungafreeza la inkoyo mfundisi sibingelele babe vele siqhubeke na inzaba sivusele yena umbukele egameni la Jesu sivusele na kwencongwane sematsemalanga kodwa siyaphila live siyalibona liyadumtela liyadumtela umhlaba wonke into tiyakhomba ukuthi uyabuya Jesu masinyane ngeke ngabuka nje mfundisi kunakulokwenteka Iran na Israel lokusubusi lokho Iran kungaphosa lemicibisho impela kuyakhala kuyakhala and kusetapa madima ngoba lembi lena ngilele lidela lesidonsela lele sithi ngigogeni magoge negoge magoge iseBhayibhelini nyalo nje ilungiselela yona leti kuseyina khunja nje kuseticalelo ileni tawuma imekhathi ngeke ifike egcineni ngoba ngamalungiselelo tasiyabuya ke yona mbamba letawendawe ukuthi vele eNkulunkulu atilwele yena avikela abaIsrael nyalo usengeka abasupport kangako ngoba banetikhali uNkulunkulu mawuhlomile akavami ukusita naGideon wathana 3000 wathiwa kubuyele emva baphungule babe 300 yabanengi kakhulu yabanengi kakhulu so akasebenzi ngabantu abanengi
labana tikhali akabasekele uyabayekela basenze tikhali tawo nangilote lutho ngiyena tamsekele manje iCovid eAfrica ngabe yasiwipe out but asingana dokotela singana muthi singanani savikeleka uNkulunkulu utawusisita vele ngikho ke kubita lokuthi sibe aware noma kwendeka nje lokho noma labanye sebathi uyabuya ngoSeptember uyabuya phela ngeke ngabona namba si 3 months nje cha uyabuya vele utaba sanyathela sowushilo lokuthi uyabuya but bathe basho njalo ngabona lo myasa vela asaqhamuka le Jerusalem wathi cithi wathi mina ngisenguye Jesu ngeze angaphela la trena lokho sikuto ke letikhathi leti nje wayathi eBhayibheli lisho daba netimbi kube nama earthquakes kube nalo kana nabaprofeti bemanga nalo tathi mina nangu nginguye sengila uthi ningayi lapho letinto kufanele tendeke lento leti tikhomba nje ukuthi sekududane vele mukelo wami sikuloluhlelo lo kungiko ngukuphi ngivusele Nkosi yami lapha emvotsheni Mfundisi Matsenjwa Mfundisi kunena ngivusele umfundisi ngiyambusela nemfundisi abafundisi bonke labahleli balethamele lihlelo lo kungiko nguphi ngiyabavusela Nkosi yami maye ndawuncusa ebazani asigcokeni kuyekuthiwe emakhata nakangenile akaphume uyawuthi nakuthiwa lehla libhokisi ngila khona kuyabe kundonsa khona saphuma sowuthulile wena mhlambe bengingathanza kubabukeli bami kucizelela nekukhuthata kulesi kukhulumile naye babe Matsenjwa nawe dokotela kulendzaba yepolo uyafundzisa ngayo yes mfundisi sobuholi man ngibo lobufanele buvuthelwe vele kulamalanga hayi kusancele man ufuna sondwende yabusitakale but ke yebo sinathi labaholi abadzala shalenda leliphutha lokuthi sendiwa ukuthi sengicalile umsebenzi sengidawufaka abani angithathe nje nalijana noma nangibabe lo ngathi uyakwathi ukuthandaza ukhuthela kanti kuba ngumholi kuyendlula ekutheni uyakwathi ukuthandaza ngoba kuba ngumholi kuba nenhlitiyo yabantu ube nelwati futhi bekusufundziseke ukuthi bantu nyalo ngidila nabo kanjani ngibasita kanjani ukuthi bathuthuke ngeke umuntu umthuthukise umbeke la ungakefiki khona wena kufuna wena mholi ulwele ekuhambe embili lekusho ukuthi utithuthukise nawe ukuze kube ukuthi ke utokhona kuthatha abantu babeke enzaweni lethiti ngiko lokufunza ukuthi ufunza kanjani akunenzaba kodwa lwela ukuthi ufunze mukelo wami siyambonga besikhuluma naye Mfundisi Matsenjwa ngemholi nje welibandla uyakhethwa what happens fundisa ngendzaba elubeyito ukhala la ngibusiseke khona uthi lo uNkulunkulu la kubite khona enda yakubitele khona enda kubona wasukela lo munye umuntu inkomo bese uyahawukela singathi kuyadliwa ngale ngeshe aze ngiyekhona la that ukhanzeke ukuthi sewuba nenkinga yokuthi utawena kanjani ngoba ukabitelwa lokho namhlanje mina nami ngikhuluma kona ebandleni ukuthi mangabe kude into lo ready kuyifela kusho ukuthi kuthi into lo iphile lakho ngoba kuthi into lo ready ukuthi uyifele once what discover ukuthi yile kufanele ngiyifele vele then you'll discover your life Mfundisi nalokho nje babe kunengi lokulesicoca kwamukelo wami sitawukhuluma ngeliphupho lengoso somhlolo lapha nje Mfundisi lokho ukufaka as by the way but kumgcobo ngiyadivela ngibitiwe lamandla ngiyawe but ngisemncane sengidivela kwangazuthi lokuhlala phansi kwababe kuyangifrustrate akayiva lento lengiyifaka kumina lo usemncane indzaba yakho le umuntu mangabe khona la kakuvako akabone amncane uva ngathi unemandla ngoba lento lemphushako imenda atibone angetulu kwakhe in fact vele nguNkulunkulu wenda ngemabombo lothi makakunika umlayeto noma imessage noma ivision iba ngetulu kwakho ayilingani nawo but ufuna wena wathi lokho ukuthi kufuna ngikhule to what lo mbono lengibekwe wona
angefiki mina lapha yayi lo mbono vele emkhulu ngoba phela it's a God size vele vele uvela umkhulu uvela unemandla mawufika la kuwe mangabe nje udaba umuntu lothandazela abantu lophilisa abantu makunika lo mbono ukunika kukhombise wena vele abantu balala phasi kwenteka nje akakunika uzabalaza akukhombisa isikhathi usazabalaza usahlupheka lento akakukhombisa akakukhombisa ukuthi utakushayise la utakuhlala ekhaya ulingisebo Paul ucabanga ukuthi awubitwa kuze kufuneke boBarnabas bakulanze ekhaya so udubile so ke kufuna ke ukuthi wena bese uya understand ukuthi yes Nkosi le vision longinike yona vele inkulu kunami idzinga wena ngisiteke ngiphe abantu labatangihambisa lo luhambo ngize ngifike lapha la ngibona khona ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi angifikise khona ngoba abantu uyabatsinga ngeke uNkulunkulu akubekele bese ukunika ivision yala sowuvela ukhona khona makunike umbono kusho ukuthi usengefiki lapha kusho futhi usengakhuli to that size utawukhula la ndleleni naMoses wakhula la ndleleni khanje otherwise abethi thamba ukhiphe abantwana bakaIsrael wamnika lo mlayito le eGibhita ngibafuna abaphumule basekhaya wangamtshela ukuthi libandle kodwa kutaba madimu utakhanza livalile baba utawutsinga mine atawubaba emande endleleni batawuguquka labantu bakuhleke bakukhulume kabi bakwethuke la bathi umkakho unjanjanyana bakhulume ngawe kuze kusukume uNkulunkulu akakuhambele uthi nabantu bahleba awuselula i-leadership ke leyo and idinto leto namfunisa sathi lesiningi lekungasilula lokukhuluma ngato ikakhulukazi nawuva lamakhulukhulu evangeli uva lo mlilo ungishisa athi lo mlilo mawushisa uva ngathi ngasevele uyasebenza ngasevele kukhona lokwendako ngoba lo mlilo uyashisa mangabe unalo mdzala lokuholako uva ngathi vele ngabe awuvele sevele uyakhwesha Mkelwami selosikulo lihlelo lasisho khona lokhu ngiko ngubudokotela asibuyele babe endzabeni yeliphupho lenkosi pulpit eAfrika indzaba senihambe nganani indzaba nje njoba isho icala khona le emva kulo lesithi liphupho lasomhlolo abona liphupho abona iBhayibheli ukuthi emaswati akamukele iBhayibheli inkosi nasomhlolo festival of praise kunelanga la khona vele wenza leyo ikuthatha kuhamba kuyahamba ke kufika umprofeti la eSwatini nga1983 so khuluma ke manje lokho ukuthi thina si-pulpit yase-Afrika ngiloyo mlayeto ke umuntu lesiuphushako kulamalanga lawa njalo ngemgcibelo nje sitabe siphelele lapha emoneni siletha le testimony ngibafakazela abazalwana ukuthi uyisaqhubeke yes sitawenda njani kwendekani njengelive ngoba angithi uyakhumbula nje sonke sikhule vele sikhuluma ukuthi siyipulpit yase-Afrika onanyalo solokusho njalo nahulumende usho njalo nabani noma ngangibani nama-ministers bathi siyipulpit ye-Afrika but i-question ithi makuthiwa siyipulpit yini le pulpit lona lo efika ngalo 83 Dr. Jefferson ngibambile ukuthi nguBrian Jefferson Mosley emagama akhe mathathu makefika la eSwatini wathini and masa fikile asho lokho la kakushoko wathi akwendiwe njani mase asahambile sendani njengemaswati ukulandzela sakuva yini makuthiwa nje uthi yena siyipulpit yini asebenzisele ligama lelithi pulpit sebenziselana ukuthi pulpit kwende njani aze athi pulpit nangetulu kwaloko vele ibukeka injani ipulpit yala Africa noma ke silive la seSwatini ukuthi kuthiwe siyipulpit yase Africa kusho ukuthi sidabe sendani kutabe kwendeka ngiyo ke lento ekufuna ukuthi siyi understand ke sikhulumise kahle ngikho nje ke emaswati siyawamema ukuthi akabe khona ngalo mgcibelo nga9 kuya 3 nje lapha emoneni ebandlela sikhona khona sidabe ke sithatha ke sihamba through that journey nginencwadi ke lengibhalile ataba khasa khona ama copies lamanye lataba akhona ngalomgcibelo into silele sikhuluma ngoba ngeke sicethe ngemgcibelo umva khona ukuthi athole nalencwadi atifunzele alithole ngalokuphelele ngoba lo mlayeto so overdue lona ngale mvuselelo seyivele ilumekile
but sihambe ngitheke mina ke makangendela lo mumsa wekuthi ngivuselele ngolunye utawuthi ngena njani mina lapho ngifika njani uNkulunkulu ungithinza njani ukuthi ngendele nivele ngaphela ayisiyo iprofesi yakhishwa ngemi ngalo 1983 inemnikati but ngena njani mina nyalo nje ku 2025 kwendeka njani uNkulunkulu nga2022 ngaOctober betting 5 ngithola ingodi le ekhaya eNgwemsane ngiyakha lapha yayi ngiphuka lomlende vodlo gam la enhla nje ekhathine embala gam ngaliva lithambo lami libhoma ngedindlebe malephu uma ngiyamangala ke kwendekani empilweni yami awu to fast forward ngidawuthula kahle lofakazi masikhona lapha lama details akhona makufanele ngalesithathu ngibuye esibhedlela batongikhonga ngoba abesedodela buya next week isitokhonga lenyawo sifake isimende ngalo lesithathu ebusuku sekufika Jesu yena mathupha uyangibakashela ekseni ngabo 3 ekseni uyefika uthi sukuma ungikhomba ipulpit uthamba uyoshumayela lapha kuna ipulpit then ngiyala ke indawo yanjani ngihamba ama crutches lamabili leso sikhathi vela khona kushayela ngikhona kwenda lunyawo lungaka and vele ngigamukile and buhlungu bangibuva lapho kwakwehla inyembedi ngingakhali kodwa kuphuma inyembedi ngenxa ye pain kanzi uNkulunkulu ngitastisa le pain yekuthi yena in pain kanjani ngekuthi labantu bakhe abamnaki la Swatini kanzi leli vela seSwatini lelo ulikhethile mane labantu ngathi abasayinaki lelo sebayikhohli uthi asengivele pain le awu nemambala ke maka sengigcina sengilaphetula ngibone ngifike njani ngishumayele ngibone naye alapha phansi can you imagine njengemholo wakwashumayela uthi yashumayela ubone Jesu lapha kulabantu lobashumayela yothi nawe uyamshumayela uhlela crowdini nawe uyamangala sindo ndawo khona njani ngawushumayela mina la edolothini ngishumayele Jesu then kuyaphela kuphinzwe uyangilayela uthi naye ake lenye ihamba kunaye yamanje wehla lapha mangethi ngifuna kwehla ngiyacabanga ndawuphinze ngehle njalo la kuyashela Debs 70 yashela at Golden Valley ngithi ekutaba nenkinga la ngigcina ngibona sengiphasi sengihamba phansi mase ngihamba phansi ngijabulela ukuthi ngikhuphukile ngaphinze ngehla ngaphandle kwemadima sengiyacelebrate ngiya kule pulpit lenye leya mangifika lapha ngivula incwadi yabaseKorinte ngiphenya le verse ngiyozwa sengiyaphaphama ngithi hey maye Nkosi yami bengithi ngilele bengithi ethi yendeke embamba kanzi ngilele ayendeke lento ngiyaphupha bengithi nekwendeki awu 5 minutes ngigcine sengivulisa sengiyofuna eMande kitchen mathi ngiyasukuma ngizwe nje ngisukume ngiconze emnyango mangivula lo mnyango ngikhumbule ukuthi hawu ema-crutches amabili aselela lapha phasi kwendeke njani namhlanje ngihambe njani nje Debs insathu kuya lapha emnyango ngishaya ngelinyawo phasi ngwabathi ngikhanze ukuthi hayi impilo engithesaka mina inyawo tikhona kwendeke njani ngani ngiphumele ngaphandle hambe nalandlini ngithi ayangisalala ngoba ngilathi ngiyalala lana khanze ukuthi iyabuya lento bengiva awuvele nako ngiphilile nako kusasa ngithatha exelation nako ngiya kudokotela nako ngimnika ngimtshengisa ukuthi hey ngiphilile mina la nako emva kwaloko naye angibeke embhedzeni twist elinyawo ende konke akazi ngiphile vela zange ngakhonga lokho lebekakuboni la kusela akusele khona ama x-ray yangithule yalamhla ithi kude lutho lena ithi ngephukile ne line phela yabonakala ukuthi lithambo lehlukene vele kodwa lena ihlangene ithule ithedu na uyamangala ukuthi wena nanganathi imbida nganathi lutho kuthi lengunathi la benginike nje ama painkillers futhi nababeka ngisidi bengwanatha kodwa buhlungu bangibuva kwakufanele ukuthi angake nganatha lutho kodwa nyalo sengiphilile 7 days ngiyachayelela ngalelo langa lelo ngenda konke then ke sengiyadibuda ukuthi ngenkosi le miracle le njena uyendelele le miracle le pulpit yini yonke lento le ikona kwendekela nje ukuthi ngize ngiphile ngalendlela kulapho ke la seNkulunkulu developer ke le desire ke sewuyangilayela ke ngimenywa abazalwane kamanzini nganyela bathi angiyokhuluma ngepulpit sekungenda ke lokho ukuthi ngi-research as ngi-researcher sengiyabona how nayi lento iyakhonekitha nayi la ipulpit abengikhombisa yona nayi lento sengiyibona la mbhalweni ngiyibona yonke sekuyacaca ukuthi
ukuthi no lento lena angiyisukumele ngivuthele eMaswati vele ukuthi ayichubeka singayiyekeli ngase ke sengiqwaninga ke kuthola yena lo mprofeti ngobani lona yena ukuphi yena wendani singamethemba ukuthi angasinika iprofesi vele kwakwende njani vele kusho ukuthi asenteni ngiko ke la sesikhona khona ke sitewuthi ke eMaswati le live njengoba linjena simakade still usigcobile ngenteke mawufunza lencwadi ezingicala abazalwane ngabakhombisa ukuthi kulamave ase-Afrika kude live lelike la prophetwa kwathiwa iPulpit yase-Afrika iUganda kuthiwe live lelinenhlitiyo yaNkulunkulu lelimthandzako uNkulunkulu lelambile it's a hungry country ilambele live laNkulunkulu and ama revivals vele abekhona kune Zambia kune Zimbabwe eAfrica nje nglawo mavela awela kahamba embili ngama revivals ahamba ukuthi vele uNkulunkulu uyabonakala ukhona kodwa iSwaziland ngaleso sikhathi iyakwabita ukuthi yona ayidalule eNkulunkulu ukuthi ayibite ngokuthi iPulpit yase-Afrika kusho ukuthini lokuthi siyipulpit bekakuthathaphi Brian Jefferson Mosley make efikile la nga1983 yena usuka lemva vele beka prophet ahamba lonke leli event ema revivals emhlabeni wonke nase South Africa ake wefika so but make fika la eSwatini uyadiscover uyathola lokuthi wo leli vela seSwatini lona lanikwa iBhayibheli ingosi somhlolo ukuthi and leli vele selikwende lokho kwaba iculture liya embrace ngisho kufungwa ngisho sobhuza makathatha isigaba sakhe sokuba ingosi sobhuza wafunga ngeLibhayibheli lokufunga ngeLibhayibheli kwakusho lokuthi lo mlayeto wakhe ngiko lokhu ke ngale langa lakhe lekutalwa lo 22 July kwase kuthiwa ke vele kutawuba kuleli langa la kukhunjulwa khona somhlolo ngoba sobhuza makangena yena ufunga ngalo leLibhayibheli kusho ukuthi vele leLibhayibheli salemukela la Swatini laba kuphila kwethu laba ngokonke funa sisebenze ngalo siphumelele ngalo makakuthola lokho uNkulunkulu ke uyamnika ke leyo version leyo ukuthi wo liveleli vele kusho ukuthi leyiPulpit yase-Afrika lokuba iPulpit yini ngiloko ukuthi le America ngema 1876 kuya 1776 nabo 1876 kwakungale revival ngathi isikhathi lapho segcilateka sema-slavery nako konke lokho lamakhosi emhlaba nabo president bacizetela labanye labafundisi ke bavuka ngaleso sikhathi leso bashumayela lokuthi no i-injustice ayafanele yendeke sibantu sonke kude lo ngaphasi kude lo ngetulu asinakeleleni ba mabavuka labafundisi ke bavusa ke le ukuthi ke le movement leyayithi Pulpit of the Revolution the Revolution of America, Revolution of Europe ngaleyo ndlela leyo bashumayela everywhere emhlaba wonke benda ngiko ke ase emave emva kwaloko sekathola lama independence lokukhululeka sikhuluma nga-independent yamotivatewa yaphushwa ngule Pulpit of the Revolution lokushumayela bebangehlukanisi bona ipolitiki nekukholwa bebathi khamba kanye ngoba bawungumholi nguwe lo nemandla ukuthi ungakhulula abantu ungasita abantu ngokufanele ukuthi unamathele kuJesu ngoba utsite uNkulunkulu phela uma ngabe lo muntu lo righteous abusa evele noma angumholi wento letsite live litawuphumelela iprosperity masikhuluma nje nge-national prosperity ivela kubaholi labana uNkulunkulu so kusho ukuthi lo mlayeto lona wawufuna ukuthi uembracewe bonke abantu laba7 nalaba seParliament nabo minister nabane bafundisi bonke bakubambe lokho kwekuthiwa ke sebathi ke wo yini kube ngile pulpit kwakhona le baze bakha incwadi babhala incwadi lo ngayiresearcher uyithole nawe ithi the God of our fathers the God of our fathers lokusho ukuthi uNkulunkulu wabo babe bethu bobani labo babe babo labakhuluma ngabo bakhuluma ngalabashumayeli bema 1800s lebe bashumayela insinziso bashumayela nejustice ukuthi abantu abaphathane kanjani emhlabeni kwendeke kanjani ngiyo ke ivela lapho ke italwa lapho ke lo mlayeto lona lesithi Pulpit of Africa le kuyini le uma utayibuka ngalokusonzele bebenda nayindwa yayendeka lapha yayi kuNehemiah
Nehemiah 8 uqala bayathandaza labazalwane bafunza leave but discover umthetho eTorah la bayafunza sekuthi ku chapter number 9 sebenda ke lapho seselilanga lekuvuma tono netono italesive ukuthi lesive sesonile kusuka ko mofunda chapter 9 nje Nehemiah ukhanza lokuthi it's a confession day. Le pulpit ke makuthiwa siyipulpit iqala lapho la iqala khona uthi live on its knees liguqe phansi likhale lithandaze ukuthi Nkosi sonile asikahambi kahle la njengaloku singakahambi kahle lapha nje bebalanza ukuthi kusukela siphume eGibhithe sekuhluphuke lana endleleni senta nje sangena eKhanani ebobaba emkhulu wethu benda nje enanyalo siyabulala siyaphinga senda yonke lento sesikhona labanye boNkulunkulu sicolele Nkosi ekwendeni konke lokho. Then emva kwalokho kulo chapter 10 then lapho say covenant sebakha icovenant is renewal of the covenant with God bavuselela lesivumelwano lebeka sendile kusuka la ecaleni kusukela lebo Abraham bavuselela sona ngaleyo ndlela le sekutaba batawuba banye ke naNkulunkulu basebende kanye naye uNkulunkulu athi committee ukuthi utawuba sita koko njengelive ke sibitelwe lokho ukuthi siqale lapho bese ke emva kwaloko lokuthi sesiyipulpit akuthi pulpit vele siyayibona ukuthi ngula kuma khona lo muntu loletha lo mlayeto awusakade emhlabeni wonke kusho ukuthi indzaba yenkululeko i-real freedom ngaba economic ngaba social ngaba kanjani but masikhuluma nge-freedom bamba ivela ebandleni ivela kubaholi laba understandable ukuthi kuba munye naNkulunkulu kukwenta ube humble kubenta uthobeke kukunika nemandla kukwenta futhi ukuthi uvikeleke ngaleyo ndlela leyo seyiyanza ke bantu ke sebayithola ke ngaleyo ndlela kafishane nje ngiyayishwambakanya ngiyayifinyeta ngendlela ukuthi umuntu atoba nesithombe sidabeke njengalomgcibelo sikhuluma ngaloko sikhulumisana ngaloko ukuthi kwendeka kanjani lokho kusho ukuthini bantu la khona angadlala lephi lichaza and ngicizelele ngeke ngakhuluma na last year sibe nayo 28 June na this time sinayo 28 June lokusho ukuthi bantu base bacabanga ukuthi i-movement noma i-organization lesha no akusiyo akuna constitution akuna ma subscriptions akunani yi-movie yelibandla la ukhona kukhona lofanele ukuthi ukwende asidingi kwenda ihlangano sevele thina engakulethe khona kodwa nyalo sithi umsebenzi wethu njengelibandla noma likuphi ilibandla lendani sine siyal equipa siyal motivate siyal mobilize ukuthi akube khona leli kwendako in terms of umthandazo in terms of kufunza livi in terms of righteousness kuphila impilo yebungcwele labantu bambone ngoba lokho lesingakona kokwenda la ngiko lokho lesitakutshela labanye abantu azi nje Nehemiah uqale yena asesele ePersia labeka khona wazila wathandaza wa intercede wanxusa so uyamrelieve ke uNkulunkulu so zihamba ke uye eJerusalem uyowenda lento lobo uyenda usesela ungakaqali kuyenda wena Nehemiah bengeke abasithe baka Israel kwakha letibonza angakaqali yena wathi sonzeta kuNkulunkulu. Mfundisi angathi babe uyakunaka yini esikhatsini lesiningi yawukhanze ukuthi kukhona la kade afika iunderstand lenzaba lesikhuluma ngayo kukhona le kade uma ayibukele lapha kashana kanti ngiyona ndzaba sibili le ngidawubekisa nje kunalabadzala kunathi kunalesitemva kwabo kunalaba semva kwethu kunebantwana lelichaza labadlalako ngibalo lotawukhona kubavulele bekunele nayi irole okufuna nidlala nguloko nje lesikusebentako ngoba kufanele mangayingena etikolweni ku curriculum yethu mabe we believe ukuthi uNkulunkulu usikhethile kwenda lokho ngayikhona etikolweni ngayikhona emimangweni ngayikhona yonke indzawo la ingaba khona ukuthi senda njani nyalo siku vele ke bakhona labanye baye basinge umkhanga lapha nje ngifakile kule ncwadi yami ukuthi kunema critics balaba criticizeayo labathi angeke manithine sinikwe inkululeko bantu behamba ngama colonizers lawa lakaletha leyo prophecy lena so then ngeke ke ukuthi sitawuthi kuyasikhulula kusitaphi lokho ngaleyo ndlela but ngila ngibona khona ukuthi uyabona uNkulunkulu umdzala
umdzala uNkulunkulu ngoba angithi vele ngale makabona inkosi somhlolo yabona bantu labanedwele etinze njengetinwele noma njengeboya emsila yemahashe ukuthi singathi bacishe bafana nebelungu asathi ukuthi ngibaphi ngilaba kanjani kodwa mase leli phupho nga1983 lifika ngale Black American ungumelika but vele kule African American lona lofika kolakithi lokusho ukuthi even though ahlala eMelika kodwa uya identify nathi ngaleyo ndlela leyo so nguye lo letha lo mlayeto lo so uNkulunkulu ichoice yakhe is always the best uyathi ukuthi wenda bakhona ke vele abantu labatawuvele bathi nje thina singenelani naloko asikufuni lo nathi nalapha kunehema uyakhumbula kunabo Sanballat kunabo Tobiya laba vele nje bathi yilento lendawo le ayikhulumi lento lena ndawo kwathisa inkosi ngothi senzini senakatibonza nitshelwe ngibani yena lo muntu lona lobuya le abesolahlele la behleli khona sobuya la uthi unembono wekwendala la angeke lento lena yendeke bayaqala bayakha bathi boTobiya hawo lento lena ingacilitwa imbungu nje wephasi lo yeah lokelibona uthi wenda into bantu bathi angeke lento lena yendeke kuyi nature of this life vele ukuthi kuhlala kukhona lo but kudzinga ukuthi bantu bathi let's revisit mangabe uNkulunkulu asikhethile and ichoice yaNkulunkulu ichoice yaNkulunkulu na Israel nje washo wathi Israel ngemkhethile mafunza Chronicles nje chapter 6 verse number 6 uthi Israel ngemkhethile kuthi abe nguyele ngidawusebenza naye le ngidawuhamba naye ichoice yaNkulunkulu asiyichoice yethu nathi njengelive mangabe sikhethwe nguNkulunkulu ukuthi sibe kancane silive lelincane and wenta ngemabomu ukuthi akhetha live lelincane litoshokha labanengi labahlakaniphile nalabanetikhali nalabanemali ukuthi lelive lisehlula kanjalo usho ukuthi nje iaim yakhona ukuthi umnotho walelive umangalise abantu labanengi ukuthi yini udlondlobale wendlule emavela amakhulu impumelelo yalelive kwendeka kwetinto kufuna kumangalise umhlaba wonke ukuthi lelive likuthathaphi lokho lenda njani lona ukuthi likaphumelela kanje the day baholi belive baholi bemango baholi bebosoma business baholi batotonke inhlangano letikhona babuya nzawonye ba realize ukuthi masinga focus on one thing lokulaka sinike kona uNkulunkulu ngoba side lokuye sinikwe kona lokho kuphela sibambe kona kahle sisebenzise kona singakakuluzi sibone ukuthi kutakwendekani emva kwaloko siyawubona uNkulunkulu aletha le national prosperity le ngalendlela ingiwe singayikhulumi ngemlomo kodwa siyiphathe uyawubona kuyaqhuphuka iminotho ephasi la ungakhanza isinyalo sihleli eduke eligolide lelingaba linganga lomhlaba kodwa libe lapha sethu yabo angeke silibone uma singakabuyeli kusimakatha ngoba nangabe vele simhlubuka tinto tiyabaleka vele sakhwesha uNkulunkulu konke kwaNkulunkulu kuyakhwesha kithi dokotela ngifuna kubekisana indlela naye babe ngiyabuka nje tinkundla la eSwatini tingetulu kwa52 nangabe mhlambe lenzaba nikhonile uyihambisa kahle yevakala uyakhonza ethi khona la kwakhiwe khona kusenkundleni la kusenkundleni mhlambe naNkulunkulu anihambela lo mthandazo uphenduleke inifake indvuna yetinkundla baba kunana into nayo uNkulunkulu ayinike amaswali mhlambe nasaliqhuba loluhlelo ufike kulabathi seba akwakhiwe indlu yokuhlangana kule nkundla le shift awubona sibahlangana njani boshift bahlangana njani kumqoko lokusaka kube nendlu yokuthandaza yakhe uNkulunkulu ngoba batembula kithi wasikhetha phela emakhosi elive ethu la ngenxa yokubamba lo mbono wasomhlolo ayibhebhedele lento leyo inhloso lenkulu ngikhumbula kahle mina 2005 kuya 2009 ukuthi kwakwendekana at that time liphupho lelikhulu lengwenyama lalithi kufuna kwakhiwe lisondo lesive and kwasikwa nelisoyi lapha endasi lapha yakusesondo lesive and leliphupho belithi utathi kungaba nalesondo lesive bese la emimangweni etinkundleni emphakathi kwakhiwa lamanye amasondo emahola la kamasondo usho ukuthi ngalelinye ilanga uyakhapha ukuthi lokwendeka lapha kwendeka yonke lendzawo lonke lelive leli
Wadeke namhle enkundleni nakuya lokwendakala letinhlangano letinzathu tibuye ndzawonye tisebenze tingabhidlitwa ukuthi tifile lo council conference league tisebenze kanye naletinye kodwa makuthiwa nje ngema national events ngiwo lawo ngakhona mina ngikuleyo nakunja leyo team leyo leya iplana lokho ngangisecretary kule nhlangano letinzathu ngoba nganga conference at that time so kuplanwa ukuthi onke ama events inkosi yayithi onke ama events laka hambelana nekukholwa akabuye ndzawonye aranwe into tonke lenhlangano kanye kwathi nje into ekholwa ayibuye ndzawonye ngisho Good Friday ngisho ba sahlala phansi kwathiwa sakhe iconstitution sayakha yaphela sayisubmita kulabadzala kwabitwa ukuthi ufuna iye eParliament yacwila yanyamalala ngiyathi yashonaphi angathi kwendekani up to now kanzi kufa leli phupho leli laNkulunkulu kwekuthi wo makathi siyipulpit lento beyivele ifakwe la kithi angathi sayilahla kuphi angathi kwendekani and yangabe saqhubeka noma kungevani kwetinhlangano noma yini kwaqala kwa donate kwahamba endleleni ukuthi kwakole kwamalini yashonaphi kwendekani kwaphela nje kwafa kwaphela sesitawukhala kenyalo mase mhlambe kungena letinye tinkolo tingena tifuna kuthatha over sibe seliyekele lithuba ngiko ke masivuselela le Pulpit of Africa sifuna ukuthi tonke lento letivuseleleke vele sibe live leli specific lelatiwako ukuthi live lemaKristu lela makuthiwa 98% or 95% lemaKristu vele kube ngiloko kungabi into emfanekiso wako kube ngiloko vele and ayikemi lento ayikasali emakhosini ayikasali ebuholini isele kubaholi belibandla ngoba wonke ngisho ingwenyama uma ngabe itawenda into labanikati lekufanele ngabe bayihambisa embili badonsela emva afuna utayifuca kanjani ayedwana ngoba akasemfundisi phela yena asempriest yena so utawenda kanjani ke kupita kwekuthi libandla lisukume mina ke nako lengwendawo ukuthi nje labo labafunako sihlangane lo msebenzi uqhubeke kuyembili awukameli ukuthi kumele uhulumende asimsebenzi wahulumende lo ngumsebenzi welibandla ukuthi libandla ke lisukume lime ngetinyawo lento umsebenzi walo sithandaze sikhale sicolise naNkulunkulu ukuthi vele asikakwendi la kathi asikwende ngesikhathi lesifanele nyalo akabe ngakithi sibuye sikusendele sifanele ukuthi sikwende lesingakwenda siyawubona uNkulunkulu athatha lelive alibuyise endzaweni yawo sibone uNkulunkulu avula iminyango lebeyivaliwe sibone uNkulunkulu avula iminotho sibone uNkulunkulu avula amandla akhe sibone tonke letinto lesikhala ngato tinyamalala tiphela ngoba nje nyalo sinetinkinga tete health tete ibhedlela ngoba vele sathana ufuna kuzihedla sife siphele ngoba sifuna ukulalela Ukenwami sonosikulo hlelo lo kungiko ngenganaka nje mfundisi kulamalanga lesendlula kuwo induna yetinkundla ihambela la kubohoho manzini banibani lo khuluma ngako namhlanje uyathi kuhlala lokho emcondweni wami kwekuthi angathi nokusika ukhona kufika kanjani kuwe but ngiyakholwa siNkulunkulu mfundisi siyakunika lelihlakanipho nalolwadi kufika ayikustomfundo tomkhumbuta uthi yebabe ubeke wena uNkulunkulu nyalo kunal office nalo uyakwazi yini lokho ungathini ngakho mina ngiyathi sake saqala kwagcina la na ufikile kuyiso ukhona ke ngaqhubela eParliament angaqhubekela kulabadzala so that egcineni konke maye kubhlungu ukushika uNkulunkulu lakithi mina ngikhale ngedwana ngithi uyathi kubhlungu kakhulu ngoba bonke baholi laba la even ungangena ku business ungangena ku hulumende ungangena emimangweni bonke bamakholo bonke bamakholo lakithi awufuniseli ukuthi ngidawucinga ukuthi ngingangena ngabani la emabandla aphethwe khona ka Home Affairs labaholi bakhona makholo yonke indzawo bamakholwa yonke indzawo makholwa so therefore bekufanele nje ukuthi ngabe vele asibi nje sincengana sivele nje senda lento lekufanele ukuthi siyende kuNkulunkulu simvumele asebende ngoba phela sonke siclaim ukuthi simakholwa simaKristu ngaleyo ndlela leyo ngeke nje la kithi ubatshele abantu ukuthi abakholwa wonke umuntu uthi uyakholwa nalabafunga ke eParliament mabafunga basebenzisa iBhayibheli bafunga uNkulunkulu vele ngisho ingoma yesive yethu ikhuluma ngaNkulunkulu
uhle ukhala nje ngalamanye amalanga kunetimemedela uthi kulomphakathi lona kuyothandazwa emphakathini emasonto wonke avalile le kuyindlela mfundisi le ngalenye indlela uNkulunkulu solo yakhuluma baze labantu bathi celela ubeka ke uNkulunkulu boshifu labamesaba uNkulunkulu but le kugcina kufika njani la kuvuseteleka khona takhiwe letindzawo takhe uNkulunkulu takhiwe letindzawo phindze futhi kube naloluhlelo lokuthi lamakholwa vele makholwa yini atayilida njani lendlela yekholwa akubonakalise lokholwa nasemangweni nje afundziswe tonke tindlela nalomnotho ubuye singagcini nje emakholwa kwafundzisa kuphela kuthandaza nekufundza iBhayibheli siwafundzise nemisebeni kwekuthi phela mangabe niyakholwa bonakalani nalempilo niyilide vele kwakhona la emangweni nikwati kulida emabhizinisi nikwati kulida lokudliwe kuphilwe la emangweni bantu banganokhala ngetindzaba temisebenzi nako konke libandla lelingakhona kukwenda ngoba libandla liyakhona kuhlangana liyakhona kubuta naNkulunkulu kusilente kanjani nalabanye ke lababuye emaveni sebangabuya basilekelele basisite kuloko ngoba senda lokho emva kaloko singaba nemodel lesingayithengisa emhlabeni wonke ukuthi thina njengelive siphumelela kanje thina njengelive siphumelela ianswer sinayo manje asiyisebenzisi nyalo nje utawubona sitawugcina sithi igcila dalamanye emave lamave lamakhulu siyagcina sithi igcila tabo ngoba sitawuphika kuboleka letimali sipike kuhlala ke kufuna sisayine imithetho yabo noma asiyifuni nalokho ngafuneki la eswatheni kufuna sikuvume ngoba sifuna imali yabo labantu ngoba asikhoni thina ukuthi singadiphilela and kufuna ukuthi njengamaswati sigcine sibe open vele sikhuluma straightforward ikakhulu kulaba labangenile eParliament bo minister nabo bonke labantu laba ukuthi asibuyeleni kuNkulunkulu levele sanikwa yena la eSwatini kude lenye lesanika yena so njalo Nehemia uthi sitigqila even lakithi labangasibo bala ngabo labalima kubadayisele ngiwe nje mase bakhala eCovenant chapter 10 bathi nyalo besingayinaki indzaba yelisabatha lakho bese sesiyikhohliwe bathi ngenyalo siyabuyela nyalo bayafunga kulo chapter 10 bathi ngeke nyalo sisathenga etitolo talabantu bekuhamba ngelisabatha noma bangativula bona ngoba abanindzaba nelisabatha ngeke thina siye kuyothenga khona mfundisi babe ngize ngikhumbula kunemaphupho lamabili kulendzaba loyikhuluma ngokufitha nanzi la khona umuntu uyaphupha nje kwangazothi kuphuma iorder ngathi umuntu uyile wawukhuluma sengize ngisiname nangiloku ngiwonke ngikhumbula ndodakathena ngasi la nakukhulunywa kule order yebasetheni kufuna kube na 7 labakhethwako eshisole kahoho kamanzini elibonjeni nakamanzini umsebenzi wabo munye uhulumende abafake payroll yabo umsebenzi wabo munye uthandazela leave kwateke kusibahlangana kuphi kule mphakathi lo kule nkundla le munye kuphela uthandazela leli now ngiyakubekisa ncebo naku uNkulunkulu uyayivusetela lento ngawo noma ungede obakhona le etindzaweni but lokwathi kasithandazile elimadoda asivukeni siyothandaza kulamala kulelanga kufuna siye kumbe siye kuyiphi inkundla siye kumuphi umphakathi because lokulithandazela kumcwa ngendlela emalisayo lokusho konjena last year nje besinabo gogo Ndlovu labahamba bayanaka Israeli nabo Elizabeth bafike bafunza ukuthi le 24-hour prayer lokusho yendiwa kanjani but ayikhoni kusurface nayo kuvuka because alikaka embrace live lonke emakholwa akakakuva lokho ngalomgcibelo nje siyayikhuluma nawe leyo 24-hour prayer ukuthi vele masingena kahle ehlena lama intercessors sithandaza vele all through way bafundziswa ke labanye lena bathi ukuthi kuthandazwa ngemagede ngetikhathi leti njena kwendekani ngetikhathi takhona nje bathi kanjalo lokho ukuthi le milindvo yasebusuku ukuthi kulindwa njani ebusuku emini ema-hour ahlukane kanjani kwendeka kanjani ngumsebenzi lo lomcwa lokho ukuthi njengalana nje bonke bantu labafana nani kuNkulunkulu akanikile emaphupho lamanye bathi nakwa kwendeke kanjena lento asiyibuyiseni zawonye bese sesiyayenda Ngoba uma ukhuluma ngalo 7 nje webantu iyahlangana vele ngoba mina uNkulunkulu mangikhombisa le titebhisi tale 7
kusho ukuthi vele we need lo 7 steps ukuthi sende lento yaNkulunkulu yini ke lekufana siyende kuze sifike lapha yayo asisukumene sendele sikunderstanda nyalo ngoba uNkulunkulu ngeke futhi asinike iunderstanding yayo yonke lento one time ukunika lokho la kakunike kona athi yenda lokho usenda lokho bese uyakukhombisa ukuthi nyalo ke sengifuna uye lapha nyalo ke sengifuna uye lapha mina nje nyalo lele ngishereshako ngisheresha introduction mfundisi ngichubekele kunalelinye lapha ke ngitshelwa ngilomnye umzalwane uyangishayela nje mfundisi ngiyaphila ukuphi cha uthi ufuna ukubona siyafike siyahlala phansi uthi uphuphe bantu abang12 basuka la eSwatini bethwele imithwalo enhloko bayaphi baka Israel nabafika kaIsrayeli babone mengameli wakhona awu unene simiswa silethe nadi tethulo kuJehova lo ngumdali welizulu lo wakhetha emaswati njengoba besikwati kwenteka kade ngikwafuna kuye kuboshilo bokuphi nathi so usike lo muntu nawe ngakubona usekhathi so lo usikhuluma namhlanje so cha nami akakubone emaswati kuthi vele uNkulunkulu wakhetha emaswati wakhetha but amlahlelani wona sekudzingakala lona ke lotawuququdela eziwenda mfundisi angithi njena bantu bathi budala ngokuthi iMelika yini isite nebaka Israel bantu labanenge they are baffled they don't understand they think ukuthi mhlambe ikhona iinterest lanayo lenayo iMelika lekhona umnotho iMelika ayina interest le umnotho lenayo iIsrael mncane kakhulu compared to lenayo netikhali kahle iIsrael incike eMelika ingeduli iMelika kuna Israel but yini baside now exactly kubuyela kulena kunjalo lento ezisho le pulpit of the revolution mabashumayela kuqala bebafaka nalendzaba yokuthi uNkulunkulu uthite evini lakhe laba yawusayida na Israel la mawufunza Matthew 24 ukhuluma ngalo kunetimbuti kunemavela abitwa ngetimvu kunemavela abitwa ngetimbuti lokho ukuthi mawusikhuluma ngesikatology ngetikhathi tekugcina iIsrael uNkulunkulu utawuba nayo laba labemena Israel utawubavikela so ngale tatikhathi ngama 1800 lento bayishumayela ngeconstitution yaseMelika leqala beyivela imemetela ukuthi uNkulunkulu unguye lo hamba phambili weqala bavele ba declareisha labaholi bathe qaleni vele thina sitawusayida nebaka Israel nalamalanga nje lengikhuluma ngawe ekuthandaza ukuthi kube nelanga bekudeclareisha president alibekele langa nelanga le fasting day kulencwadi nje ngufakile ngwendile ama extracts lawo amemetele athi kutabe nelanga lekuzila nekuthandaza even lonke kube holiday eMelika so baya understand lento ilena ukuthi noma angabhetha Israel one kanjani ngeke iMelika isuke kuye ngoba uNkulunkulu lo abavumbulela lokho ukuthi abasayide namabasatana Israel bathatha lokuvikeleka kwaIsrael ngaleyo ndlela but emavela amanye la ngakudiscover lokho against Israel and therefore kuvuleka into letinengi inhlupheko nema attacks etindzaweni tabo nathi sitatkanza sijoyina singathi ukuthi this is all about God akusey politics lena leyendakalako emhlabeni lento leyendakalako emhlabeni it's a theology basically ya uthi Nehemiah even lakithi sesiqile lakithi manje kumita ukuthi abantu bavuke bayibone lento ukuthi aha sikuphi kanzi la kwentiwa yini iMelika nje mina ngiyayibongela ukuthi ibe naleyo nhlakanipho yaseBhayibhelini yokunderstand le mystery behind everything ukuthi kutase kwendekani bese kulawo mavela wasekwentekani ngaleyo ndlela leyo silive leli imbuti noma silive leli yimvu ngaleyo ndlela kusetawudalulwa egcineni kubekwe egcineni but ke lenzaba iqala la njengoba besisho ukuthi si realize ngamunye ukuthi sibekwe ngesikhathi lesifanele la sibekwe khona asivusetele sivuse amandla ethu naba Israel benda njalo kuNehemiah bese balele but lo mthandazo wabenda bavuka baba nemandla uNkulunkulu ke wase uphinze futhi uchubeka kuba nawo ngesikhathi lento leyo yethingeke mfundisi uthi lo mnye minute nje la eJozi khonza kuthiwa kuse Wanderers
bathi kwakunebantu labayithulo lomunye ayi South African lomunye alijuda ibusiness lebebayenda yayi banengi ba bathi kwakuba khona isikhathi sale Passover meal elijuda lalivala lomnyango le-70 abaholele abaniki leave abahambe bashaya umoya utawubuya nakuphela leliphasika lekubo lona lomunye usebuyasebenza but abesinaka buya afike nje avula umnyango kwakusina kuphela liviki athi khanze ende 10 times iprofit yalona lebekasebenza kwagcina lokubambuto kwathi uthathaphi lo muthi wathi ngelijuda nemnotho nje wasemeleka ngamajuda yeah manje 13 bayibambe yonke bobambe ubanjwe ngamajuda vele baya bosomabhizinisi labakhulu bonke laba nje boZuckerberg and whatever bakhuliswe ngamajuda yeah uthatha into lenganamsebenzi lelide na Facebook nje ende into lenganakeke shaya emabhillion ahambe phambili ngoba uqhumene ngeunderstand imfihlo yemajuda lithuba lokuthi iSwatini ngamsida Africa wonke siyalahla vele siyaliyekela amsiyabona nje mangabe bangcwaba bona bathele lo mhlabathi sithini sikwenda lokho singakunderstand lokuthela lo mhlabathi lapha bona bebakwenda mabale emaven hayi ka-Israel wawuthela umhlabathi mangcwabo umuntu but mawungekho ka-Israel uthatha lo mhlaba kwa-Israel alomuntu angcwatshwe afake nalomhlaba waka-Israel bebenda njalo ase ke mase isuke e-Europe seyitala kithi sesicabanga thina ukuthi nathi mangcwaba kufuna ngithathe lo mhlabathi lo ngiwuthele lapha waka-Israelini ngiwuthathe kuphi ngoba bebenda lo waka-Israel ngoba lo muntu ngumjuda lona lo ngcwatshwako nanamanje nakufuna ukuthatha umhlaba waka-Israel hambe nawo Bukelwami selosikulo lihlelo lasisho khona lo kungiko mfundisi isikhathi sesiyashaba be sigoqode kafishane siphume sicitheke emsakadweni mina ngifana njengaJohani nje amemedele ehlane athi pendukane nende indlela yene iconze ngoba umuso welizuzo usonzela Jesu uyabuya masinyana sisukumene sibiyele induku intetho sikwadi kulwa ngendlela yakona ngemthandazo nangelivi nangempilo ngoba impilo imcoka kakhulu usibeba benenombolo yakho sikhathesibelo nga9 kuya ku3 lapha kaManzini Monene International Mission Center uyawuthola khona inombolo ethi 76037125 76037125 ngisamuel Dlamini mina siyawuhlangana ngemhlangano vele lapha yasidibana ngemdibano ngalesihlanu sinemlinzelo la eluthe bazalwane last time silinzele khona bese ngabo 3 siya mission center sami sibongo ngakancongwane Nkosi yami siyambonga uNkulunkulu kwangasibazana angasida asikunakeni lo for the sake of live lamaswati nane ukuthi kufanele ngangithi lesiphethe lelithoshi sikhanyisa umhlaba wonke ekukhethwa nguJehova ke bawo ngenxa yemnako yakulomhlaba sithikhanza sibambelelekile mbukelo wami sami sibongo ngakancongwane 76043065 76043065 la umbukela ngishayela khona usale ngemusa uNkulunkulu akubusise amen.